Zato što kao društvo smo toliko osjetljivi na rizik. To isto kod dijete kad čuvaš svoje i onda ga nigdje ne daš mu da se igra vani. On ne zna ni za dvorište, ni za drugu djecu, ni na onu ljuljašku da ide, ti ga čuvaš samo da sjedi. I on navikne se samo da sjedi na stolci i oko sebe jastuke stavi i on ne daj Bože na ljuljačku da ode, rizik. Ne daj Bože na tobogan, rizik. Ne daj Bože da ode u šumu sam prohodat malo neđe, rizik. Danas ekonomija se zasniva na poduzetničkom riziku. Rast, progres, stvaranje se zasniva na ljudima koji idu rizik kao ona ide na safari u džunglu, on voli rizik jer je naučio, spreman je, ima opremu i on uživa u riziku. Tako pravi poduzetnici uzimaju rizik, idu s njim, zagrle taj rizik. Mi smo kao društvo izgubili pojam šta znači ići za nečim, avantura, želja za rad, za nešto. Da bi nastavili kao društvo progres, moramo mentalitet promijeniti. Kad mi promijenimo mentalitet kao društvo, šta je rizik? Kako se hvatamo u koštac sa rizikom? Jer islamsko financije je poduzetničko finansiranje i moramo imati žive poduzetnike. Zato što imamo averziju prema riziku, zato banke i regulativa to uzima u obzir. I onda stvara sistem gdje je sve malo zaključano i ne radi kako treba. Znači, islamske financije će biti onoliko poduzetničke u prirodi koliko je to društvo poduzetničko. Znači, vi kada vidite bilo šta drugo, da ja sad hoću aplikaciju da stvorim novi proizvod, ovo ono, zaboravi sad financije. Jer islamske financije nije samo šta banka radi, nego šta ja i ti radi, mi svi radimo kao društvo, kao ekonomija, kao posao. Otvori fabriku, otvori firmu, rizikovati. Prodat kuću pa uložiti u posao ili tako dalje. Znači, to je osnova svega je mentalitet lidera koji kad vidi šta se dešava, vidi izazov, vidi neki problem u društvu, sve će staviti na liniju, sve će staviti na crtu i ide da riješi taj problem, da nešto stvori i rizikuje sve i dovodi partnere koji rješavaju. Sve današnje firme su uspjele zato što su tako ti osnivači rizikovali. Facebook, Google, Uber, Tesla, ovo ono. Svi su tu zato što je neko rizikovao. I zato oni sada su te kompanije vrijedne 100 milijardi, upošljavaju milione ljudi i rješavaju ogromne probleme zato što je neko leđa stavio mozak, bio lider i rizikovao da bi se došlo do toga. Bez rizika ne možemo kod državu ni voditi.